Gedung penginapan mewah di Makassar tahun 2023. 1. The One Hotel Makassar. Dua Karbosi Premier Makassar. Tiga, Swiss Blue Hotel Makassar. Empat, De Prima Hotel Makassar. Lima, Best Western Plus Makassar. Enam, Pertama Hotel Makassar. Tujuh, Gamara Hotel Makassar. Delapan, Derinda Hotel Makassar. Sembilan, 31 Sudirman Suites Makassar. Sepuluh, Novotel Makassar. 11, Bistiles Makassar. 12, Delft Apartemen Makassar.